I ove godine, umjesto na doček nove godine koji priređuje većina gradova i opština u Srbiji, Novi Pazar će odlukom gradonačelnika Nihata Biševca novčana sredstva preusmjeriti na podršku deci bez roditeljskog staranja. Prema evidenciji ovdašnjeg centra za socijalni rad, 79 mališana bez jednog ili oba roditelja dobit će na dar po 10.000 dinara. Grad je ovakvu akciju realizovao i krajem prošle godine, kada je istim novčanim iznosom obradovano 73 dece. Po ugledu na Novi Pazar slične akcije sprovele su i druge lokalne samouprave, a odluka da u našem gradu takva akcija obeleži predstojeće praznike naišla je na oduševljenje javnosti. Inicijativa gradonačelnika Nihata Biševca je ujedno i poziv ustanovama i pojedincima iz okruženja da, ukoliko imaju mogućnosti, deci bez roditeljskog staranja i socijalno ugroženim kategorijama pruže materijalnu podršku i olakšaju ostvarivanje njihovih osnovnih ljudskih potreba.